bayita Iran, igihugu leta z'umwe za Amerika yibeshyeho mu buryo bukomeye bakayiyoberaho bakayitangiza intambara bazi ngo nagahugu gato koroheje ko kunyuza akanyafukunda ni kanakopfore. None ishyano bakoze kuwa gatandatu ku tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri 2026 na n'ubu babuze uburyo barishyiraho akadomo. Leta z'umwe za Amerika gutangiza intambara ku gihugu cya Iran byarayoroheye kuko byose byari umupango upanze neza, gusa uko babikekaga siko babibonye. Bo bari bazi ko Iran barayisoza mu gihe cy'amasaha, none na n'ubu intambara batangije kuyihagarika byarabananiye neza burundu. Kubera Iran, uyu munsi perezida wa leta z'umwe za Amerika Donald Trump asigaye agera imbere y'itangazamakuru akagenda imi akavuga didimanga, kandi yatangiye avuga neza ko Iran yamaze kuyisoza ubiri guhumeka kuka kanyuma. Ubyumve neza ko uyu munsi leta z'umwe za Amerika iri gutinya Iran kukigera abantu benshi byagora kwiyumvisha. Nagihe abayobozi bakuru ba leta z'umwe za Amerika bigeze bagira ubwoba bwo kwicwa biciye mu bitero bya gisirikare nk'uko bimeze uyu munsi. Tekereza ko mu minsi yashize ubwo perezida Donald Trump wa leta z'umwe za Amerika yari mu nama y'umuryango wa OTAN, uyu mugabo byabaye ngombwa ko ashyirwa mu modoka itwara ibiryo agenda byigana n'amasafuriya ndetse n'ibindi bikoresho byo mu gikoni nk'amasahani n'ibindi byinshi. Perezida wa mbere ku isi utinyitse kandi urinzwe kuruta undi muntu uwo ari we wese kuri uyu mubumbe. Kubw'impamvu z'umutekano we asigaye atwarwa mu bimodoka bya catering trunk, za kamyo ziba zirimo ibikoni zijyana ibyo kurya imbere mu ndege, zikanatwara ibikoresho byo ku meza biba bisa nabi biba byakoreshejwe mu ndege mu rugendo rwabanje. Trump niwe muntu wa mbere kuri iyi si ugenda mu modoka nziza kandi bikoranye inzego z'umutekano ziri ku kigero kirenze igikabije. Niwe muntu ugenda mu ndege idakangwa n'ibitero byose bya gisirikare uko byaba bingana kose, uko ifite inzego z'umutekano zituma itisukirwa. Abayizi neza barayizi ko ari umutamenwa mu buryo bwuzuye, ni Air Force One. Uburyo bwose Trump akoramo ingendo ze buba bwizewe inshuro nyinshi ugereranyije n'uburyo abandi ba perezida bagenzi be barindwa iyo bari mu ngendo. Kuva ku bagabo bamugenda impande baba barashiririye kugeza ku hantu Trump agenda yicaye, byose bihurije hamwe usanga uyu mugabo ku mugabo igitero bidashoboka. Ariko kuri Iran birashoboka ndetse cyane. Iran yatumye leta z'umwe za Amerika zizera neza ko ifite ubushobozi bwo kurasa byo gushwanyaguza indege ya Air Force One igahanuka butosho ikisekura hasi ku butaka igashwanyuka. Indege y'umutamenwa ya mbere ku isi igashyirwa hasi. Mw'abantu mwe Iran ntikina. Iran yigeze guca amarenga ko bari gupanga kwica perezida Donald Trump wa leta z'umwe za Amerika tugira ngo n'ukwikinira. Ubyibuke ko iki gihugu cyanahanuye indege ya mbere y'intambara itinyitse kurenza izindi zose zigeze zikorwa mu mateka y'isi, ikaba F-35 Lightning II. Byizerwa ko icyaba icyo ari cyo cyose nta gisasu cyabasha guturitsa byo guhanura indege ya Air Force One kuko irinzwe n'inzego z'umutekano zenda kuruta izirinze inyubako ya White House. Ariko uyu munsi iyi ndege ni ikizerwa kubera Iran. Umenya leta z'umwe za Amerika yaramaze kwizera ko Iran ikora ibyegere kudashoboka kuva umunsi bahanuriye indege y'umuzimu ya F-35 Lightning II y'intambara itagigaragara mu kirere ku byuma by'ikoranabuhanga bya gisirikare. Byagenze bite ngo Trump agenda byigana n'amasafuriya n'amafu y'ubugari n'ibikoma akanagenda rigata imyunyu ndetse n'insenda zo mu gikoni ahunga ibitero bya Iran? Iran ubundi koko ifite ubushobozi bwo kurasa byo guhanura indege ya mbere itinyitse mu isi ya Air Force One. Ni gute perezida wa mbere urinzwe ku isi yisanze muri ibi byose? Niba ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari byegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni gukanda subscribe gafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Yego ni byiza kandi birasirimutse kugura imitungo itimukanwa irimo nk'amazu cyangwa ibibanza byo kubakamo, ariko hari ubwo utekereza nyuma ugasanga waguze uhubutse, urahendwa cyangwa ugura ahantu hadahwanye n'ibyifuzo byawe. Gusa ukoranye natwe kuri iyi ngingo ubonye aho yaguze wese amubwira ko yitomboreye kuko ibyacu byo biba biri ku rundi rwego ndakurahiye. Twitwa Richard Commissioning Group. Nitwe banyamwuga ba mbere muri uru Rwanda kabuhariwe mu kuranga ibibanza cyangwa amazu bigurishwa by'umwihariko mu mujyi wa Kigali no mu karere ka Bugesera, dore ko muri iyi minsi abasirimu benshi aribo bari kwerekeza kwiturira kubera ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera kiri guhindura byinshi mu rw'imisozi igihumbi. Yaba inzu cyangwa ikibanza uzagura kuri twe, igiciro ni gito kandi bizira ingaru, ndetse twanakugurisha ahantu haberanye n'ibyifuzo byawe. Wicikanwa n'aya mahirwe y'imboneka rimwe, yigurire mu bambere bigishyushye. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Uwakoranye natwe Richard Commissioning Group atandukana no kwicuza. Aho ni wabararembejwe n'abajura, wikeka inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni Muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubije ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu.
umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi, ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Kuva tariki ya 7 kugeza tariki ya 8 z'ukwezi kwa 7 2026 muri Ankara ho mu murwa mukuru wa Turukiya harimo habera inama y'ibihugu bibarizwa mu muryango wa OTAN. Ni inama yabaye iminsi 2 ndetse yari ibaye ku nshuro yayo ya 36 kuva uyu muryango w'ubutabarane washingwa. Ubyumve neza ko iyi yari inshuro ya 2 y'inama ibereye mu gihugu cya Turukiya nyuma y'uko mu mwaka wa 2004 nabwo yari yarabereye muri iki gihugu ariko bwo mu mujyi wa Istanbul. Ubwo iyi nama yari irangiye, abakuru b'ibihugu igihe kigeze ngo basubire mu bihugu byabo. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika nabwo yigeze ataha mu ndege nini y'igitangaza ya Air Force One y'igitinyiro cyinshi yuje ubudahangarwa bw'ibitero bya gisirikare. Amakuru avuga ko mu gihe Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yari muri iyi nama, ikigo cy'ubutasi cya CIA cyabashije kuvumbura ko hari ibitero abanya-Iran bari gupanga kuza kugaba ku ndege ya perezida mu ibanga rikomeye, mu gihe indege iraza kuba iri mu rugendo ruva mu mujyi wa Ankara muri Turukiya igaruka Washington DC muri Leta Zunze za Amerika. CIA yari ifite amakuru atari ivumbi ku gisirikare cya Iran kiraza kugaba igitero kiremereye ku ndege ya Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika, ndetse ngo hari hapanzwe gukoreshwa za misile z'ubukana buhambaye cyane zifite ubushobozi bwo kurasirwa ku butaka bwa Iran zikinjira ikirere ziri kuguruka ku muvuduko kuba inshuro zirenga 8 umuvuduko usanzwe w'ijwi ku buryo kwitambikwa n'intwaro zirinda ikirere byegere kudashoboka, ndetse bakanifashisha za drone z'ubwiyahuzi muri icyo gitero. Ubyumve neza ko ngo indege ya perezida ya Air Force One yagombaga kuraswa iri gusubira mu mujyi wa Washington DC iturutse mu mujyi wa Ankara ni muri Turukiya. Bikabarwa ko rero iyi ndege yari kurasirwa hejuru y'ikirere cy'amazi y'inyanja ya Mediterane hafi n'inyanja Atlantique y'amajyaruguru. Neza indege ikimara gusohoka mu kirere cy'Uburayi, ariko nanone hakaba hari impungenge nyinshi ko iyi ndege yari kurasirwa mu kirere cya Turukiya kuko niho hantu byari korohera Iran kuharasa ikahageza ibisasu byayo, bikaba ku rwego rw'uko abari mu ndege bari kuba bafite umwanya muto wo kugira icyo bakora mu rwego rwo guhangana n'ibyo bitero bya Iran. Ubwo inama y'umuryango wa NATO yari irangiye, igihe kigeze ngo abakuru b'ibihugu burira indege zabo batahe, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yagaragaye yurira amayesikariye y'indege ye ya Air Force One asanzwe agendamo. Iyi ndege Trump yayinjiyemo, abanyamakuru n'abandi bantu baraho ku kibuga bose bamureba, ariko iyi ndege ijya guhaguruka yakuye amapine ku butaka bwa Turukiya, Trump nawe yirimo. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika nyuma yo kwinjira mu ndege ye yahise asohorerwa mu muryango wahagana inyuma ku ndege ya Air Force One, ahinjirizwa ibijyanye n'amafunguro byose ndetse n'ibikoresho by'isuku bikenerwa mu ndege. Donald Trump nk'uko nawe ubwe yaje kubisobanura itangazamakuru nyuma, yavuze ko abajepe bahise bamusohora mu ndege bwihishwa, bahita bamupakira mu modoka itwara ibiryo ibizana mu ndege ikanatwara ibyombo bisa nabi biba byakoreshejwe mu ndege. Iyi kamyo niyo yahise asohokeramo, maze mu ibanga rikomeye nyuma aza kurizwa indi ndege itari Air Force One yo yitwa Air Force C-32A nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru cyo muri Leta Zunze za Amerika cyitwa Washington Post. Hagati aho ariko hari ubwabo ufite mudasobwa ukoresha maze igashyuha byo kwatura nk'ipasi, ndetse birashoboka ko gukoresha mudasobwa wumva bikuvuna umugongo bitewe n'aho iteretse. Ibi byose birabangamye cyane, ariko ntibikiri ikibazo ukundi kuko muri Prime Core Electronics twabatekerejeho tubazanira stand nziza z'imashini zigezweho kandi za gisirimu. Dufite laptop stand ziba zikoranye na fan ifasha mu kugabanya no kurinda ko imashini yawe yashyuha mu gihe uri kuyikoresha. Ni stand ushobora kuzamura ukanamanura ukazirebesha impande n'impande, ukabarebesha mudasobwa yawe aho ushaka hose bitagoranye, ndetse ukanayiringanisha ku kigero uyikoresha utavunika. Si izo gusa kuko dufite n'udukapu twiza ndetse tw'udusirimu two gutwaramo mudasobwa byoroshye. Kuri we bigora gukoresha IBM, dufite udukoresho twiza tw'ama POS dufasha abacuruzi mu buryo bwihuse kuko tujyamo IBM ndetse tugasohora lesa ako kanya. Ni henshi muri uru Rwanda ushobora kugurira mudasobwa, ariko muri Prime Core Electronics kuduhitamo ntabwo ari imashini gusa ubuguze, ahubwo ubunasenya umubano wawe n'abatekinisi. Dufite imashini z'ubwoko bwose, ubyumve neza ko nta mashini waburira iwacu kubera ko twabaye ubukombe mu kugira imashini nziza kandi zifite ingufu ziremereye cyane, zimwe z'ama gaming kugeza ku mashini ntoya z'abanyeshuri ndetse n'izindi zoroheje zo gukoresha mu mirimo igiye itandukanye. Ntabwo ariho honyine muri uru Rwanda hari ama desktop, ariko niho honyine uzasanga y'ubwoko bwose ndetse ku giciro gitoya. Ubyumve neza ko dufite na za monitor zimwe nziza z'ama curved angle zigezweho ndetse n'ama accessoires z'ibyo byose nk'ama keyboard, za suri nziza zigezweho, za printer, headphones za gisirimu n'ibindi byinshi.
wowe gusa dusanga aho dukorera ni mu mujyi wa Kigali downtown mu nyubako ya Town Center Building TCB munsi yo kwamakuza. Ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Bivuze ngo indege Air Force One ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ijya guhaguruka ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Ankara muri Turukiya, yahagurutse Perezida nyirizina nawe uyirimo, ahubwo hari hibereyemo abakozi bo mu ndege ndetse na bamwe mu bakora muri White House bakunze kugendana na Perezida mu gihe yakoze ingendo z'ahantu kure, ndetse n'abanyamakuru nibo bonyine basigaye mu ndege. Ibi bisobanuye ko iyo bigenda nk'uko ubutasi bwabo bwari bwabitahuye, aba bakozi b'indege n'abakora muri White House kongeraho abanyamakuru nibo bari kuraswaho na Iran mu gihe indege yari kubiri mu kirere, kubera ko niba Trump yari yayivuyemo, iyi Air Force One yari yabaye cyitwa decoy. Ni nko kujijisha, ni nk'indege yari isigaye yo kujijisha gusa ngo abari yigwa mu gatego ka Iran iraswe maze Perezida warokoke. Iyi ndege Air Force One Perezida yari yagiyemo yari indege nshyashya aherutse guhabwa na Qatar yo mu bwoko bwa Boeing 747 akanyereza 8. Ubyumve neza ko ubwo yari ari mu rugendo rugana muri Turukiya agiye muri iyi nama, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yatangaje ko mu kugaruka ava mu nama aza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azakoresha indege yari asanganwe ya Air Force One mu buryo bwo kuyisezera, kubera ko yari asigaye akoresha inshya yahawe na Qatar. Ariko byaje kurangira Perezida Donald Trump ahagurutse ku butaka bwa Turukiya mu ndege ya gisirikare ya Boeing 757. Abanyamakuru bari mu ndege ya Air Force One bavuga ko indege ihaguruka nawe warabutswe ko Perezida nawe uyirimo, ngo bo bari bazi ko bari kumwe na Perezida, cyane ko bakinjira mu ndege bahise bategekwa gupfuka ibirahure by'amadirishya y'indege kugira ngo bataza kubona Perezida asohoka mu ndege bagahita bakora ibyo basanzwe bakora. Ariko se iyi ndege Perezida ahungishirijwemo ni bwoko ki? Iteye ite ku rwego rw'uko ari yahungishirizwamo mu gihe indege ya mbere y'igitinyiro mu isi ibiri gushidikanywaho ku bijyanye n'umutekano wayo? Indege Air Force C-32A ni indege mu bwoko bwa Boeing 757 akanyerezo 200, ariko yahinduwe igirwa ya gisirikare mu buryo bwuzuye, ishyirwamo inzego z'inyongera z'umutekano, inashyirwamo ikoranabuhanga rigezweho rya gisirikare. Muri make ni indege isa nka zimwe zitwara abagenzi, ariko yo mwimbere igizwe n'ibindi bintu by'ubwirinzi bwa gisirikare byashyizwemo n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirwanira mu kirere. Wirebeye inyuma ni indege no yugereranyije n'ikidege rutura Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika asanzwe agendamo cya Air Force One. Iyi ndege ikoreshwa n'abayobozi bakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe bakoze ingendo ndende, ariko mu bayigendamo cyane Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika narimo, umwe mu bantu bayikoresha cyane ni Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse yayirimo yitwa Air Force 2. Gusa se wenyine uyikoresha kuko na First Lady umugore wa Perezida yigendamo, ndetse n'abandi bayobozi bakuru mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkuko nabikubwiye mu kanya gato kashize, iyi ndege ni Boeing 757 akanyerezo 200, ikaba n'indege ikunze gukoreshwa n'amasosiyete menshi akora ubwikorezi bw'abantu binyuze mu nzira z'ikirere. Hari mu mwaka w'igihumbi 1996 ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe yaguraga izi ndege ku isoko, maze bamara imyaka 2 yose bakiri kuzongeramo ibindi bintu by'ubwirinzi nk'indege zigendamo abagabo n'abagore baba barizwe kuruta abandi bose muri iyi si. Ubyumve neza ko izi ndege zatangiye gukoreshwa mu mwaka w'igihumbi 1998. Iyi ndege ya Air Force C-32A ifite uburebure bwa metero 47 na santimetero 32 kuva inyuma ugera imbere, ikagira ubuhagarike bwa metero 11 ndetse n'amababa n'igituza bya metero 37 na santimetero 99, kandi ifite ubushobozi bwo guhaguruka ku butaka yo n'ibindi bintu byose yikoreye bipima toni 115 n'ibiro 668. Ni indege ikoranye na moteri ebyiri zo mu bwoko bwa Pratt & Whitney PW2004 turbofan engine. Iyi ndege ishobora kugenda ku muvuduko wayo wa nyuma wa kilometero 834 ku isaha, umuvuduko wenda kungana nk'uwijwi mu buryo bwuzuye. Ubyumve neza ko iyi ndege ifite ubushobozi bwo kuguruka intera ya kilometero 10,186 itarongerwamo amavuta. Bivuze ngo yaturuka ku butaka bwa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikarinda igera mu mujyi wa Tokyo ni mu Buyapani itarakenera kongerwamo andi mavuta. Imwe mu mpamvu zabyo ni uko ihaguruka ku butaka yanyweye yujuje kandi inywa amavuta apima ibiro birenga 41,731, ndetse mu gihe iri mu kirere iyi Air Force C-32A igenda iri muri metero 12,727 uturutse ku butaka gusa. Ariko iyi ndege bakahebwe cyane mwimbere niho ubonera neza ko iyi ndege itandukanye na zimwe z'ubucuruzi zitwara abantu mu buryo bwa rusange buzwi nka taxi.
Mwimbere muri iyi ndege hagabanyijemo ibice bine, aho igice cya mbere ari cyitwa communication and staff area, niho hagenzurirwa ibijyanye n'itumanaho byose muri iyi ndege, niho hari icyumba gitegurirwamo amafunguro ndetse n'imyanya 10 abantu bagenda bicayemo. Igice cya kabiri cy'iyi ndege ni cyitwa private VIP stateroom, aho niho hari icyumba cy'urwambariro aho abayobozi baba bahindurira imyambaro yabo. Hari ubwiherero, hari icyumba cya entertainment kirimo za televiziyo n'ibindi nk'ibyo, hakabamo intebe nziza z'abajejetafaranga zimwe zitwa first class swivel seat, n'intebe zicarwamo n'abagashize gusa. Ndetse iki gice kinabamo za ntebe zo mu myanya y'icyubahiro cyane mu ndege, ziba ari intebe ariko umuntu ashobora no kurambura akaba yaziryamaho. Mu gice cya gatatu cy'iyi ndege ho hitwa conference and staff facility, ni icyumba kirimo imyanya 8 izengurukijwe ameza ku buryo ari ahagenewe kubera amanama y'abayobozi. Naho igice cya kane ni general seating, ahaho na hari intebe zisanzwe z'indege zakwicaramo abantu 32 bicaye mu buryo busanga bumwe bw'indege zisanzwe z'ubucuruzi. Amakuru atangazwa n'inzego z'umutekano mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko iyi ndege iremye ku buryo yo icyago cyo kuyizira ikibuna kikiri kure cyane, cyaba igitero cyo ku butaka, igiturutse mu mazi cyangwa se mu kirere. Iyi ndege itanga umuburo hakiri kare, bityo abayirimo bakitegura guhangana n'ikigiye kubazira cyangwa se bakaba bahunga. Kuri iyi ngingo, iyi ndege ifata umwanya w'imbere ugereranyije n'indege ya Air Force One ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika asanzwe agendamo. Ni indege ishobora guhangana n'ikirere kibi bishoboka, ikaba yanahagurukira cyangwa se igaparika mu muhanda mugufi wa runway utarenze metero 1500, ndetse ikabasha no gukoresha imihanda mibi mu guhaguruka cyangwa guparika mu buryo budateje ikibazo. Bivugwa ko izi ndege za Air Force C-32A hakozwe zigera kuri 4 kandi zose zifite ubushobozi bwo kuzakora mpaka mu mwaka wa 2028. Iyi ndege rero niyo yakoreshejwe n'abashinzwe umutekano wa Perezida Donald Trump mu kumucikisha mu ibanga rikomeye nawe urabutswe. Gusa ariko ntacyo Iran yigeze itangaza kuri icyo gitero. Abanyamerika bavuga ko cyagombaga guhanura indege ya Trump ikajya hasi nawe kandi akayiburiramo ubuzima mu buryo bwuzuye. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari byegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.